Awu sena madoda. Angishaya intambo sisikhumla. Lilizela mlilizeli. Lilizela mlilizeli. Lilizela mlilizeli. Lilizela mlilizeli. Oda lapha sisikhumla. Come here. Awu sena madoda. Lilizela mlilizeli. Lilizela mlilizeli. Okay, take it down, guys. Manapo. Ati na mwana mtimuta kanjani. Ati na mwana mtimuta kanjani. She's a fashion designer, ngithi. She's rushing a fashion shop. Nohamba nje lapha ngomgwaqo shona lele zathi. Kunesitolo esinempahla ezinhle zesintu. Ziyadayisa, ziyahalisha ngithi. Yes, asimsupporteni bakwethu, asisupport business yabantu abamnyama, sezwana bakwethu. Lilizela mlilizeli. Lilizela mlilizeli. Lilizela mlilizeli. Wamasa. Lilizela mlilizeli. Lilizela mlilizeli. Okay, Lilizela mlilizeli. Lilizela mlilizeli. Lilizela mlilizeli. Okay. Quantitative, take it down. Quantitative. Elokhu kuthwebuya lapha ngemuva. Ephethe imshini lelo. Uma ungena ku social media, ubona igama lethi Fuze Entertainment. Wenza konke. Noma yini lethi social media. Support that. Thank you. Fuze Entertainment. Oh, Lilizela mlilizeli. Lilizela mlilizeli. Lilizela